I'm professional singer, but orang job to professional ni borong thai maro. Tapi orang student job orang jesuun tamai ro. Job to alada profession ni tomo, alada sun ni tamai tomo. Orang ni semua ni reason kayak gini, orang mah ini fitness hasil tu kaham macam result mana, tapi buri ram ni bagai kita tu kaham, macam aku thai mano, tapi self defense thai mano. Mungkin katayo suatu buri ram sini ya, selalu aku hai suruhnya ni nama ni aku suruh. Mungkin tak kisah hamil lama tu macam aku hai kaham lama, suatu borong nak hai kan ke jauh. Kebang mah sini borong sini bukan barang thong bukan tu sini jadi kita hasil ni serai drugs ni lama thang tu mana sih? Aku hai suruh aku hai fitness ni suruh orang serungai orang fitness ni orang kaya ni kebang mah international level, state level kebang mah jaga thangai Europe thangai ni bumung tu sama ni state ni country ni bumung so tu sama no bumung tu sama no dohan ni bumung tu sama no ke orang kaya kahang jaga bahaya ke yang ni kan ya actually orang kaya international dan national orang kaya cuman bagi just ani fitness saya self defense no sunnah bagi pemain kerja jadi ang paham ke mani tu kan ke sebenarnya jadi man kan ke I think ang naruh thara ni saya cakap but one should pemain ke just fitness and self defense kini ni resam rumah kan continue deh tong obviously ani resam mau tu ramai lo resam ni lo macam mana acting kai tong ani acting career no kai na tu kan ke ani fitness no maintain tu cakap mau so aku no choose kai ka Orang borong gimo choose kai, but aku no choose kai mana reason aku no je fitness plus and self defense bukan aku pakai. Antai buri ramah koi naik, ramah buri ramah koi naik buri cuma special buri ramah koi cuma. Je orang self defense ni bagi orang orang kai sini. Belai kaham kami cuma, hak kai orang orang kai.